Anderas bola tangkepe ajak polisi nih. Anake bajang nih megai dari buruh bangunan ini, wanen kati ngemaling HP. Modus nih ia nyaru-nyaru melip pulsa di konter. Kasih Humas Polres Badung Ibtu Ketut Sudane nerangang, kejadiannya duga Sabtu 4 September, sawetara jam sie peteng di Galeri Ponsel, Banjar Den Kayu Delodan, Desa Werdibuane Mengui Badung. Pelaku berangkat uli tongos megai di bedeng proyek Jalan Pantai Purnama, Sukawati, Gianyar, menek motor Honda Beat warna pelung. Pelaku lantas mereren di TKP melip pocer. Saksi Ani nyaga konter Inyoman Adi Permana nyeritang, awalnya pelaku melip pulsa. Di Subane Man Susuk, pelaku ane asalnya uli Kalembu Kahi, Desa Muromanduyo, Kodi Utara, Sumba Barat Daya, langsung ngemaling HP iPhone 6s Plus warna rose gold bersilikon hitam dhuwur meja konter. Di Subane nge-HP-ne ilang di konter, saksi lantas ngelapor teken ane ngelahang konter, Niluh Gede Chandra Wahyuni, terus ngelapor ke Polsek Mengui. Di Subane nyelidikin, tim Opsnal Reskrim Polsek Mengui nangkep pelaku Anderas di proyek Tongosne Megae duga Senin 6 September. Tim Bali Express ngelaporang.